Mohi re le dumedisa lo ananela ha ile mona o sa ntse dutse le gona kwano tshebeletsong ya mantlha ya SABC2 le hae tsa ka jeno go tla di hasetsa ke Thato Hlanyane ke tsamaha mmoho le Mpho Time puong ya matsoho. Clean audits do not lead to service delivery most of the time, and that is the case. Mokga wa ANC o sireleditse mo presidente wa yona ditlalong tse mabapi le bo masepala ba Democratic Alliance. Moitsa ka jeno go thegola ka tsere mo presidente Cyril Ramaphosa o lebeletse o fihla New York bosiung ba ka jeno go ba le kabelo sebukang sa United Nations General Assembly se tshwayang dilemo tse 80 se thehilwe bekeng ena. Ditherisano tsa seboka sena di tla kenyeletsa mehato ya ho fumana tharollo mathateng a Palestina. Athe mongodi e moholo wa ANC Fikile Mbalula o sireleditse dipolelo tsa mo presidente wa mo Cyril Ramaphosa tse wa di buileng ka Mantaha. Mbalula o re Ramaphosa o na sa thouletse DA empa o na bua ka tlaleho e mohlahlobi e moholo wa dibuka tsa ditjhelete a faneng ka yona. Mongodi e moholo wa ANC Fikile Mbalula o re ditho tsa ANC le baai ha ba utlwisisa molaetsa wa mo presidente wa mo hantle. Clean audits do not lead to service delivery most of the time, and that is the case. Now our opponents and our detractors, both within and from outside, took an issue with Ramaphosa. Brouhaha that was raised that the president praises the DA. Mbalula o senotse o re tshepo yohle ha e fele ha fela barumuwa ba moga ba kopane. Let's get down and do what is expected of us. Let's not kowtow our opponents. Let's build the ANC, root and branch. The component part of this roll call is about connection with the masses. ANC e re ha isisingwe ke DA ya ntwe e qosa ka o se kgathalle baai. Mokomishenara wa naha wa sepolesa Fani Masemola o lebeletse ho fana ka bopaki komisheneng ya Madlanga hosane ha e qala ka hora borobong e fitile ka metsotso 30 hoseng. Masemola ke paki ya bobedi ka morao mo Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ya faneng ka bopaki bekeng e fitileng. Ka o le letona la polokelo le tshireletso Mpumalanga le re ho fumanwa ha dithethefatsi tsa boleng ba diranta tse dimilione tse 350 polasing ya Volkrust ka Labohlano ke sesupo sa mathata taolo madibong a naha ena. Ho se ho tshwere batho ba bahlano ba kenyeletsang baahi ba bane ba Mexico ba ho tlalehwang ba le kwano naheng ena ntle le molao. Mo Afrika Borwa a le mong le babelelwa ba babedi ba ntseng ba iphile diminyane. We want to appreciate to the community to say thank you very much for working with us. Finally, we've made sure that those who are arrested, the 4 Mexican plus 1 South African and also the 2 Nigerian who are still at large, they are going to be charged with drugs and drug act of South Africa. Hara santse re le ditaba tsa mana le ditlolo tsa molao mokomishenara wa sepolesa ya tshwere mokobobo provinseng ya Mpumalanga Zef Mkhwanazi o se o letse ka bohale polao ya setho sa sepolesa e leng Tshepo Mokoena. Mkhwanazi le baetalepele ba bang ba sepolesa ba etetse lapeng la bo Mokoena pejana ka jeno. Mokoena ya neng a sebeletsa stationeng sa mapolesa sa Groote Vlei o thuntswe a lebile lapeng. Babelaelwa ba bararo ba letswe ke ditshepe ka baka la polao ena. It is true that we are really having a situation whereby our members are being attacked, killed on duty and off duty. We are here with the same situation whereby our member was attacked during the time when he was off duty. Taking from the position when this thing happened here in Groote Vlei, we have members of the public as well. 2 people, 17-year-old girl as well, was in the street. They were walking there and a person came and asked them questions. After that, starting shooting randomly in the street, and they managed to run away and they were safe with that. They were not injured or killed. And after that, we have a situation where they attack another house which is alleged as a house that is owned by somebody who deal in drugs. Nyewe engwe ya tshilefatso ya metsi butso kgahlano le masepala o hulang ka thata wa streke sa ngaka Modiri Molema Northwest. Lefapha la metsi le tsamaiso e dikgwerekgwere le netefaditse hore ho fuputswa dinyewe tse tharo tse kgahlano le tsamaiso e mamphemphe masepaleng ona.
Go sa direng ka tlhomamo ga madutelo a kgeleloleswe go mo dipatlisisong mo masepaleng wa Sedika wa Ngaka Modiri Molema ka ntlha ya dipego tsa kgotlhelego ya tikologo. Baagi ba lopa gore mafaratlhatlha ano a fetolwe. There's a sludge dam below that has never been received any sludge from the USBR. Masepala wa Sedika wa re o mo leanong la go tlhabolola mafaratlhatlha ao a onetseng. Ngaka Modiri Molema collects samples on a monthly basis from Sunnysoft reservoirs that are fed by the boreholes, and eventually the water is distributed to the community. Water quality results are captured on the Department of Water and Sanitation's Integrated Regulation Information System. Lefapha la Bosetšhaba la Metsi le Kgeleloleswe la re masepala o lebanwe ke dikgetsi di le malwa. There are currently 4 towns within the Ngaka Modiri Molema district municipality that have criminal cases that are already in court. The cases were investigated by the Department of Forestry, Fisheries and Environment, and the Department of Water and Sanitation provided support by providing necessary statements and evidence. Lefapha le netefaditse gore go begilwe dikgetsi di le 2 kwa sepodising kgatlhanong le masepala wa Sedika wa Ngaka Modiri Molema, le gore ga jaana go dikgetsi di le malwa tseo di batlisisiwang go bo masepala go ralla naga. Sentle Englihihi, SABC News, Sunnysoft. Ditabeng tse ding basebetsi ba qosa masepala mongolo wa Mangaung ka ho ba tshosetsa ka hore ba amohele mokgwa wa mekgahlelo ya tshebetso o motjha o ba reng ha o molaong ebile o ya ka leeme. Mokgatlo wa SAMU profenseng ya Freistata o ipileditse ho masepala ho diehisa diphetho tsena ba mpe ba qale ka ho dula majwana le mokgatlo wa basebetsi. Sena ke ka mora hore basebetsi ba 30 ba qhelelwa ka thoko mosebetsing ka lebaka la ho se latele mokgwa o motjha wa tshebetso. Gammona ke ho kengwa tshebetsong ha leano le laolang dihora tsa tshebetso tsa basebetsi. Basebetsi ba re ha se nnete hore ba kgahlano le leano lena, empa ba re ramosebetsi o tlameha ho etsa se nepahetseng e leng ho buisana le basebetsi ho fihlella tumellano pele maemo a tshebetso a basebetsi a fetolwa. Ya ba ke mo he re khutlelang ho ramosebetsi o tsebe hore lengolo la dinyewe le re khutlele dipehelong tsa rona tsa pele, ka ho re khutlela dipehelong tsa rona tsa pele hang ya ba hera mosebetsi o re beela ka thoko ho mosebetsi. Ho hlaloswa ha Mangaung e lefile diranta tse dimilione tse 14 tsa diranta kgoding ya Phupjane fela. E ka ska ba ya re e re mothale mong a khola 10,000 rand or 20,000 rand e be le hore o fumana overtime ya 20,000 motho ona khola 10,000 rand. So se bolela hore motho ona o etsa batho ba babedi ba se ke ba fumana mosebetsi. Overtime ke tsela e bontshang hore masepala hana bokgoni hobane overtime e bontshang ha hona planning e etsuwang hore ba tsamaise dintho ka tsela e nepahetseng. Masepala o tiisa hore tumellano e fihlelletswe fela o re ho tla ba le kopano bekeng ena ho rarolla mathata a teng. Masepala o re o tla boela o lekola maemo a basebetsi ba behelletsweng ka thoko nakwana mosebetsing. Makgala Masiteng, Lefapheng la Ditaba ho SABC Bloemfontein. Ba bang ba baahi motsaneng wa Gamogolobotho ka ntlenyana ho Tsaneni Limpopo ba ntse ba sena bodulo ka mora hore masepala wa Greater Tzaneen o heletse matlo a bona bekeng e fetileng ka ho le leng ba bang ba neilwe bodulo ke beng ka bona le baahisane o latela koduwa ena. Badudi ba mmalwa motseng wa Gamogolobotho ba tlogetswe ba ikgonere moraga gore masepala wa Tzaneen o thube dintlo le magae a bona. Se ke re masepala le moshate wa Gamogolobotho ba lwela naga. Ba Gamogolobotho ba re ba hoditse naga ye ka lesolo la pušetšo ya naga go beng mola masepala o re naga ye o ifilwe ke mmušo wa bosetšhaba le nyaga ka kgwedi ya Aprele. Dintlo tše 15 magora le mekhukhu ye 37 di thubilwe le go senywa. Rena re rata gore ba mmušo a ba tsenelele o go kgonagala re kgopela gore go sekega fela tekano ya kgwedi batho ba rena ba thubetsweng ba sa bušetšwa ba agelwa meago ya bona. Badudi bao ba tlogetšego molaleng ba re masepala ga se ba tsebiša ka nako ge o tla thuba. Re lebeletše to our king Mogolobotho to make sure gore rena as batho ba gage o re bušetša mo masepala a re thubetšeng gona.
go le bjalo masepala wa Tzaneen o sa gateletse gore naga yeo ke ya bona. Re lekile ka ditsela ka moka go lemose batho gore ba ska aga mo. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC ga Mogolobotho. bese na re dikokwantse hakalo bakeng sa ka jeno kopana le moifa Setswana o sane o tla o neletsa tsona o reng ya bosupa ho tsa ho rona ke fonaneng tsa bolipi di a latela.